أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, maqtovlar bolsun. Anın akırkı peygamberlerden ulusu, süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam salavatlar bolsun. Assalamu aleykum, urmatlı Müslüman bir tuğanlarım. Jaratkan uşul ulu kündü, Kadir tündü jalpuzga jaratkan berekeli kılgan bolsun. Jaratkan uşul ulu kündü, Uşul ulu kündün hurmatında jaratkan bizdin ibadatlarımızdı, tutkan orozumuzdu, ulu kündün hurmatında Allah'ım kabul etken bolsun. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım, bugünkü gün ulu gün bizdi tuğra jolga bağıştap kelgen. Bizge azır murdatan bizdi tuğra jolga bağıştap kelgen, azırdağı tuğra joldu körsetip kelgen. Bizdin okup jatkan Kur'an-ı Kerim kitabımız bugün ulu günde düşkön gün. Laylatul Qadr günü düşkön gün. Emi uşul Qadr keçesi tuğralı Allah subhanahu wa ta'ala bol Qadr süresini dömünday deydi. Estağfirullah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Allah Teala biz Kur'an-ı Kerim'de Laylatul Qadr günü düşürdük. Eyyühen nebiyyü, ey peygamber, bu Laylatul Qadr keçesi kanday ekenini bilesin mi? Dep Allah Teala kayırılıp jatat. Kadir keçesi, uşul Laylatul Qadr tünü biz Kur'an-ı Kerim'de düşürdük. Bu Kadir keçesi kanday ulu keçe, kanday ulu gün ekenini bilesin mi dedi. Laylatul Qadri hayrun min alfi şehr. Kadir keçesi bu 1000 aydan artık. Kadir keçesi 1000 aydan artık. Bu günde perişteler cana Cebrail aleyhisselam bu günü Allah'tan buyruğu menen yer yüzüne düşöt. Perişteler menen Cebrail aleyhisselam yer betine düşöt. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Uşul Kadir keçesinde, bu Kadir keçesinde tek kana jakşılıklar bolat, jamanlıklar bolboyt, kaçanga çeyin, taң жүрgөнгө çeyin deydi. Bu gün, bu keçe uşunday en ulu keçe. Oşanduktan bul kündü az ele 3-4 saat. Bul kündü bul keçeni jön ele uyku sırap, uktavastan, jön ele ötkörücü verbesten emne kılıp, hiç bolbosa tasbih aytıp, tahlil aytıp, peygamberdiga salavat aytıp, oşonu menen ötköreli, ibadat kılıp. Bul bir yılda bir jolu kele turgan gün. Uşunday ulu kündü bekar ötkörücü verbeyle. Tenezzalul melaiketu ve ruh. Cebrail perişte, andan keyin perişteler bul yer yüzüne düşöt degen ayatta, bul ruh degen manide, bul tafsirde, kebir tafsirlerde arkanday mani aytılar. Ruh degende bul yerde Cebrail aleyhisselam da aytat. Köpçülük tafsirlerde emi uşul ruh degen manini ve an Ka'b ibn al-Ahbar enne sidratul muntaha fiha melaiketun la ya'limu adaduhum illallahu teala.
Yeme an Ka'b ibn al-Ahbar, Allah razı olsun bu kişiden, Sidratul Muntaha degen yer var. Sidratul Muntaha degen yer bu periştelerden tura turgan jeri. Sidratul Muntaha degen oşol periştelerden turgan jeri. Al jerde perişteler var, bирок sаны kança ekenini hiç kim bilmeydi. Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Oşol Sidratul Muntaha degen jerde turat. Cabril aleyhisselam Kadir keçesinde oşol perişteler menen jer yüzüne düşöt. Cabril aleyhisselam alardın ortasında bolat deydi. Kança perişte bolsa Kadir keçesi günü bu jer yüzüne düşöt. Oşol perişteler. Andan keyin Cabril aleyhisselam bu keçede kança adam bolgan bolsa uktavay. İbadat kılıp, zikir kılıp oturgan bolsa, oşolordun birösünü dağı kaltırbastan ar birösü menen körüşüp çıgat. Ar birösü menen körüşüp çıgat. Karаңыздар, Sidratul Muntaha degen jerde kança perişte bolsa, oşolordun bardığı kelip, oşol Kadirtün tosup jatkan pendenin ar biri menen körüşüp çıgat. Emi oşol periştelerden Cabril aleyhisselam'dan biz menen körüşköndün kanday belgilerini kantip bilebиз dese, al belgi egerde adamdın denesi titirep, jürögü jumşarıp, közünden jaş çıkkan bolsa, oşonda Cabril aleyhisselam'dan kelip uçuraşıp ketkeninin belgisi deydi oşol. Bu Kadir tünde özünün kılgan günölerini moynuna alıp, Allah'ım uşul günde günölerimdi keçirçe, uşul gündün urmatında kimdi kapa kılgan bolsam, atenemdi kapa kılgan bolsam, oşolordun günösünü keçirçe, dep jürögü jumşarıp Kadir tündün urmatında, közünden jaş alıp, denesini titrö basıp, uşuntup ötkörgen bolsa, oşol korkunuş bolsa, bul oşol Cabril aleyhisselam'dan kelip uçuraşıp ketkeninin belgisi uşul deydi. Vahtalafu fi vaktiha, bul Kadir keçesinin kaysı günü ekenini bul oşol paygambarımızdan kiyin ele bul talaş bolup gelgen. Bunu bilesler kaysı uçurda bul paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem oşol Kadir keçesini tuğralı ümmetiga aytayın dep çıkkan uçurda eki bir tuğan, musulman bir tuğan. Bir-biri menen tartkılaşıp jatkanını köröt. Oşoga alaqsıp, anan Kadir keçesi kaysı күнү ekeni bol paygambarыбыздын esinden көтөрүлүп кетет. Oşontup Kadir keçesi kaysı күнү ekeni belgisiz bolup kalgan. Köp andan paygambarыбыз oşol akırkı 10 күндүктө деген, oşol akırkı 10 күндүктө tak күндөрдө dedi. فقال بعضهم إنها كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت وذهب عامة المشايخ إلى أنها باقية إلى يوم القيامة. Bul nerse kıyamatqa çeyin talaş bolup keleverет bul nerse. Kıyamatqa çeyin kalgan bul nerse. واختلف في تلك الليلة فقال بعضهم أول ليلة من رمضان. Yemi kebirkiler Ramazan'ın avvalgı keçesinde deydi. Köpçülük kebirkileri. Avvalgı keçesinde dese وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْلَةُ السَّبْعَةَ kebirkiler 17. keçesi deydi. Ramazan'ın 17. keçesi deydi. Kebirkiler. وَقَالَ الْأَكْثَرُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانِ Yemi köpçülüğü Ramazan'ın akırkı 10 gününde de aytkan ulamalar. Köpçülüğü. واتفق عامة الصحابة والعلماء على أنها ليلة 27 من رمضان. Yemi sahabalar, andan keyin ulamalar jalpısı birigip bul Ramazan'dan 27. keçesi dep uşul nersege toktolgan. Köpçülük alımlar, sahabalar uşul Ramazan'dan 27. keçesi dep aytkanda. Uşul nersege toktolganlar. Azır biz uşul Ramazan'dan 27. keçeside oturabız. وقال يا محمد أعطيتك وأمتك ليلة القدر
عبادة فيها أفضل من عبادة 70,000 شهرا. Ey Muhammed, sana, senin ümmetine Laylatul Kadir, Kadir gecesini verdik. El ibadetu fiha, bu Kadir gecesinde ibadet kulu min ibadeti 70,000 şehran, 70,000 ay ibadet kılgandan bana jakşıraak dedi de. Bu ayda senin ümmetin misalı bir jolu 2 rekat namaz okuyup koydunuz mu? Bu keçede oşan aytıp jatat al. Maga 70,000 ay ibadet kılgandan jakşıraak dep ötөт. Bizdin uşul uykusurap 2 rekat okugan namazımızda. وقال بعضهم قال الله تعالى يا محمد ركعتان في ليلة القدر خير لك ولأمتك من ضرب السيف من ضرب الصيف 1000 شهر في رمضان بني إسرائيل. Kebirkiler aytты, Allah subhanahu wa ta'ala kayrılıp, ey Muhammed, senin ümmetinin 2 rekatı sen üçün ve li ümmetike, senin ümmetin üçün Bani İsrail'in zamanında kılıç menen 1000 yıl uruşkandan artıgıraak dedi de. Qarаңыздар, bizdin 2 rekat namazımız 1000 yıl kılıç menen uruşta жүргөндөн afzalыраак deydi. An İbn Abbas an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem فإذا طلع الفجر في ليلة القدر نادي جبرائيل عليه السلام. Kadir tündün, Kadir keçesinde taң жүргөндөн кийин Cebrail aleyhisselam çakıratken, ya maşaral malaike ar-rahil. Ey perişteler cemaati dep kıykırıp çakırat deydi. فيقولون يا جبرائيل ما صنع الله بالمسلمين في هذا الليلة من أمة محمد. Anam perişteler, ey Cebrail, Allah Teala bu keçede Muhammed'in ümmeti üçün musulmanlarga emne kıldı, emne verdi dep perişteler hayralat deydi. فيقول لهم إن الله تعالى نظر إليهم بالرحمة وعفى عنهم وغفر لهم إلا 4 نفر. Andan keyin Cebrail aleyhisselam alarga kayralıp, Allah subhanahu wa ta'ala alardı rahmat nazarı menen karadı, alardın künösünü keçirdi, alardın künösünü keçirdi, birok 4 adamdın künösünü keçirgen jok deydi. Kadir tününün hurmatında bardık rahmat nazar. Kimde Allah Teala rahmat nazarı menen karagan bolsa, Allah Teala al adamды azaptabaydı. Rahmat nazarı menen karadı, alardın künösünü keçirdi, birok 4 adamdın künösünü keçirgen jok deydi. Qalu men haula'il arba'. Andan keyin perişteler soradı. Ey Cebrail, alar kimdir degende, qala mudminul khamr ve aqul validayn ve qati'ur rahm vel mashahana. Anan Cebrail aleyhisselam aytı, alar arak içkenler. Araktı taştabay, suudu kanday içken bolsa, ar gününü arak menen ötkөрgөн adamlar deydi. Araktı taştabastan arak içip жүргөн bolsa, ata enesini ak kılgan bolsa, tuğançılıkты üzgön bolsa, bir musulmandı köngünü kaltırıp 3 günge çeyin süylebögön bolsa deydi. Muşahana. 3 günge çeyin süylebögön bolsa, uşul adamdardın künösünü keçken jok deydi. Uşul ulu günde dağı kanday kol kötörüp ыйлап жaldırasa dağı bul günde alardın künösünü keçpeydi deydi. Sebebi arak içken adamda uşul günge çeyin butuna turdu dep ukkan emespиz. Жоқтыңыздарбы? Arak içken adam naborot emne bolup kalat? Mazakka kalıp kalat. Şıldınga düşüp kalat. Bir kişi var eken araktı pastayan içetken. Suudu kanday içse araktı da oşonda içetken. Bir gün arakta jatıp kalıptır. Ey palançı, tur ketsem uyga dese, oy turalsa ketebiji, turalbasa ele keteberebi deytken. Oşonun uşul adamga at bolup kalıp kaldı da. Palançının sözünü unutup kaldın mı de. Oşondoy mazakka kalıp ketedi.
Аракты таштабаган адам. Ошон үчүн бул улуу кечеде Рамазан айында ушул арак менен насты, сигаретти таштайын деп чын жүрөктөн ниет кылайлы. Чегип жүргөн адамдар. Эми арак тууралуу бул келди го, Кур'анда келген, нас менен сигарет тууралуу келген эмес деп көпчүлүк айтат да. Бирок ошол нас менен сигаретти бисмиллахир-рахманир-рахим деп чекчи десең чеге албайт. Чеге албайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп чекчи десең чеге албайт. Адам биз ар-риджалу каввамуна аля-ниса, Аллах Таала аялдардан эркекти жогору койгон. Биз эркек болгондон кийин ниет кылып таштайлы ошол нерсени. Таштайлы. Эркек болгондон кийин ниет кылдыкпы? Таштайлы. Ушул бир күндөн баштап. Эми экинчиге келсек, ваакул валидайн. Ата-энесине ак кылган адам дейт. Бул күндө күнөөсүн кечирилбейт дейт. Ак кылган кандай? Ата-энесине нааразы кылып ыйлаткан болсо. Биздин ата-энебиз, апабыз бир өлүмдөн калып, төрөттө жаткан аял бир буту үйдө болсо, бир буту көрдө дейт. Кыргызда сөз бар. Бир буту үйдө болсо, бир буту көрдө дейт. Себеби азыр көпчүлүк карындаштарыбыз төрөй албай өлүп келип жатат. Бул дүйнө менен коштошуп жатат. Бизди апабыз бир өлүмдөн калып жарык дүйнөгө алып келди. Жарык дүйнөгө алып келди, бирок ата-энебизди нааразы кылып жатабыз. Ата-энебизди нааразы кылып таштап жатабыз. Атага келсек, бул дүйнөдө канчалаган гүлдөр бар. Гүлдөр бар, туурабы? Гүлдөр бар. Бирок ар бир гүлдүн өзүнө татыктуу жыты бар. Ар бир гүлдүн өзүнө тиешелүү жыты бар. Розанын өзүнө тиешелүү жыты бар. Ар бир гүлдө өзүнчө жыт бар да. Ата дагы ападан калышпайт экен жакшы көрүү жактан. Ата дагы жакшы көрөт. Биз ата эркектер корс сүйлөйткенбиз дагы катуу тийип калат. Ата бирок ападан калышпай жакшы көрөт дейт. Мени атам жакшы көрөт, башкасыны жаман көрөт. Бардык балдарыны ата-эне бирдей жакшы көрөт. Бирдей жакшы көрөт. Ошондуктан ата-энебизди нааразы кылган болсок, азыр барып, же болбосо телефонду чалып, дуасыны, кечиримди алайлы. Аллахым чалып, ата, апа, менин күнөөм, мени сизге катуу айткан болсом кечириңиз. Кээ бирөөлөрдүн ата-энеси бар, кээ бирөөлөрдүкү жок. Кээ бирөөлөрдүн атасы жок, атасы бар. Биздин атабыз жок. Атанын кадырын ата жок билет. Эненин кадырын энеси жок билет. Ошондуктан атасы тирүүлөр, апасы тирүүлөр, ата менен апанын кадырын жетейли. Бул кимдин атасы, апасы тирүү болсо, бул бейиштин дарбазасы ачык экен ал адамга. Кимдин апасы, атасы тирүү болсо, ошол атабыз, апабыз тирүү кезде ошол эшиктен кирип калайлы бейишке. Ошондуктан бүгүн кадыр кечесинде чалып бир ата-эненин абалына сурап коелу. Эми бир тууганга келсек, бир тууган бир тамакта жедик. Биз төрөлгөн учурда агабыз, эжебиз кубанган. Агабыздын, эжебиздин бир сөзүнө таарынып жүргөндөр бар. Кээ бир туугандарыбыз бир сөзүнө. Эми ошол бир туугандар бул жашоодун ыстыгында дагы, суугунда дагы жөлөк боло турган адамдар. Бул бир тууган ата менен ападан калган мурас. Ошол бир туугандар бир кыйынчылык түшкөн болсо тирей турган адамдар. Эгерде бул дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, сизди жууп,
sizdi жуугандан жийиркенбей, чын дилинден жууп, сизди көтөрүп апарып, кабырга кое турган адамдар да ушул адамдар. Ушул адамдар. Адам өлгөн учурда адам ар кандай түскө айланып калат дейт. Кара болуп кетет дейт түсү. Кичине адамдар чоңоюп, чоң адамдар кичинерип кетет дейт. Ошондой учурда сиздин эгерде бул дүйнөдөн өткөн болсоңуз, сиздин айыбыңызды жапкан адамдар ошол адамдар болуп эсептелет. Ошондуктан келиңиздер бүгүн улуу күндө бир тууганыбызга катуу сүйлөп койгон болсок, чалып кечирим сурап коелу. Эми бир мусулман бир туугандарга келсек, Аллах Таала иннамал муъминуна ихва, момундар бир тууган дейт. Иннамал муъминуна ихва, бул момун мусулмандар, булар бир тууган сыяктуу дейт. Ошондуктан бул кечеде кимге катуу сүйлөп койгон болсок, ошолордон бир кечирим сурап коелу. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في ليلة القدر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة والإخلاص 70 مرات فإذا سلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. ابن عباس رضي الله عنه الله razı bolsun al kişiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kim Kadir keçesinde 2 rekat namaz okugan bolsa deydi. 2 rekat namaz okugan bolsa, her bir rekatinde Fatiha'nı okugan bolsa bir jolu, Fatiha'nı okup, İhlas'ta 7 jolu okugan bolsa, andan keyin aytsın, Astagfirullah ve atubu ileyh degende 70 jolu deydi. Astagfirullah ve atubu ileyhin manisi, Allah'ım men senden keçirim surayman, men senden sağa tövbe kılamın dep 70 jolu aytkan bolsa, Allah Taala al adamın ordudan turbastan, al adamın ata-enesinin günahını kesiret deydi. Ata-enesinin günahını kesiret. Ve yeb'asallahu Teala meleke ila'l cenneti yagrisuna lehul eşşar ve yebnuna'l qusur ve yecurruna'l enhar ve la yahrucu mined dunya hatta yara zalika kullah. Andan keyin Allah Taala bir perişteni beyişke jiberetken. Anın atından darak egip gel dep. Darak egip gel. Andan keyin anın atından saraylarda salıp, andan keyin aların canından daryalarda ağızıp, uşunçalık qoğuz kılıp jasayt deydi. Anın atından. Bul dünyeden oşol nerseni körmeyince bul dünyeden çıkbayt deydi. Karаңыздар, ушул Kadir keçesinde bizdin 2 rekat namazımızın darajası. Estep kalыңыздар bunu. 2 rekat, birinci rekatta Fatiha'nı okup, andan keyin 7 jolu İhlas okuysuzlar. Birinci rekatte. Kayra sajdaga barıp, ruku kılıp kayra turgandan keyin ikinci rekatte Fatiha'nı okup durup, kayra dağı 7 jolu İhlas okuysuzlar. Fatiha'nı okup. Andan keyin ruku sajda kılıp bütüp, andan keyin salam bergenden keyin, andan keyin turbastan Astagfirullah ve atubu ileyh degende 70 jolu deydi. 70 jolu. Estep kalыңыздар, azı bayan bütkönden keyin eşikке çıkıp, jön ele vakit ötkörбөстөн süйлöşüp, uşul namaz okup, ibadat kılıp ötkörgөнгө hareket kılыңыздар. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في كل ليلة القدر رحمة واحدة تصيب جميع المؤمنين من شرق الأرض إلى غربها ويبقى منها بقية. Allah subhanahu wa ta'ala Kadir keçesinde bir rahmatты Allah'tan özünün rahmatını bu dünyaya yer betine düşüretti. Oşol rahmatı gün çıkıştan başlap gün batışka çeyinki momunlar, musulmanların bardığına tiyetti. Bir ele rahmatı. Ve yebqa minha baqiyatan oşonun kalganını feyekulu Cebrail aleyhisselam Cebrail aleyhisselam aytatken, ey Rabbim, senin rahmatыңды bardıq musulmanlarga, momun musulmanlarga jetkirdim, birazından kaldı. Dep Allah'a kayırlatken. Feyaqulullahu Teala isrifha ilal mavridillezine velidu fi hadihi leyla. Andan keyin ey Cebrail, al rahmatты dağı
ошол Лайлатул Кадр кечесинде канча бала төрөлгөн болсо ошолорго бер дейт да, жаш дейт. Лайлатул Кадр күнү канча бала төрөлгөн болсо. Анан Жабирейл алейхиссалам ошол мусулманбы, кафирбы, бу Лайлатул Кадр кечесинде канча бала төрөлгөн болсо ошолорго чачат дейт. وصارت تلك الرحمة لأولاد الكفار خاصة. ошол рахматтан, Аллахтын рахматынан кафирдин балдарына тийген болсо, ошол исламга кабыл кылып, бул дүйнөдөн мусулман болуп өтөт дейт. Караңыздар, ошол рахматтын себебинен кафирдин балдары дагы ошонун себебинен бул дүйнөдөн исламды кабыл кылып, bul dünyadan Müslüman bolup ötüt deydi. Kema qala Musa aleyhisselam fi munajatihi. Musa aleyhisselam özünün muhtaçlıklarını sorap Allah Teala'ga kayırılıp mınday deydi. İlahi uridu qurbaka. Faqala Allah Teala qurbi limen istayqada leyletel qadri. Musa aleyhisselam Allah Teala kayırıp, ya Allah'ım men sağa жақын болуunu kalayım dedi. Men sağa жақын болуunu kalayım dedi. Allah Taala mağa жақын болот, kim Laylatul Qadr'di tosqon bolsa deydi. Kim mağa жақын болот, kim Laylatul Qadr'di tosqon bolsa deydi. Uqtabastan ibadat qılıp, Allah'ты maqtab, Peygamberge salavat aytıp, Qadr kechesini tosqon bolsa, oşol mağa жақын bolot dedi. Wa qala ilahu uridu rahmataka. Anan daha kayırlı, Allah'ım men senin rahmatına yetişti kalayım dedi. Kâle Allah-u Teala rahmeti limen yerhamel miskin Laylatul Qadr. Anan Allah Teala aytты, menin rahmatıma yetet kim Kadir keçesinde bir yetimdi öz meyerimini algan bolsa deydi. Kanday? Kadir keçesi günü bir yetimdin başını sılap, bir yetimdin köngülünü kötürgen bolsa, oşol menin rahmatıma yetet dedi de. Menin rahmatıma yetet dedi. Ve qala ilahi uridul cevaze ala sirati kel berqi. Andan keyin daha hayrını. Allah'ım çağılgan kançalık tez şarkıldap ötkön siyaktı, men sirat köprüden uşunçalık tez ötüğünü kalayım dedi Musa aleyhisselam. فقال الله تعالى ذلك لمن تصدق ليلة القدر. Anan Allah Teala aytты, kim Laylatul Qadr keçesi günü sadaka kılgan olsa oşonçalık tez ötөт dedi. Kadir keçesinde bizdin bergen sadakabızdın güçlülüğü. Kadir keçesinin güçlülüğü. Kim Kadir keçesinde sadaka kılgan olsa çağılgan kançalık tez ötkön bolsa jarkылы, ошончолук тез өтүп кетет dedi. وقال إلهي أريد أن أقعد تحت ظل أشجار الجنة وأكل من ثمارها. Adan keyin qayrildi. Ey Allah'ım, men beyişte daraqtın kölökösünde oturuunu kalayım. Jana oşol beyiştegi daraqtın mömösüne jeүүnü kalayım, jeştikti kalayımın dedi de Allah Teala'ga. Andan keyin faqala Allah Teala, Allah Subhanahu Teala aytdı, "Zalika limen istaghfarallaha Teala leylatul qadri ila subhi." Kim Kadir keçesinde Allah Teala'dan istiğfar surap çıkkan bolsa tanga çeyin. Ana oşol adam beyiştegi daraqtın kölökösünün astında beyiştin mömösünden jet jatat dedi de. Uşu beyiştegi daraqtın mömösünden jeүүnü kalasak, anda bugün tanga çeyin emne kılaylı? İstiğfar surap çıkaylı. Ve qala ilahi uridu radaka. Andan keyin Musa aleyhisselam daha kayırını. Allah'ım men senin razıçılığına jetүүnü kalayım. Faqala Allah Teala radaya limen salla rak'atani laylatul qadr. Menin razıçılığıma jetet kim Kadir keçesinde 2 reket namaz okup koygan bolsa deydi. Kadir keçesinde
Kim 2 rekat namaz okuyup koygan bolsa, al menin razıçılığıma jetet dedi da. Ruya sallallahu aleyhi ve sellem annahu qal Abwabus semawati miftahatun fi leyletil qadri ma min abdin yusalli fihi illa ja'alallahu ta'ala bi kulli takbiratin gharasa şecereten fil cennet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Asman eşikleri açılat Kadir keçesinde deydi. Kadir keçesinde asman eşikleri açılat. Qaysı bir pende Kadir keçesinde ibadat kılgan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala al adamga beyişte bir daraktı eget deydi. Lev sarur rakibu fi zilliha mi'ate amin la yaqta'uha. Eğer de bir unağa minip alıp 100 yıl жүрse dağı anın kölökesinden çıkpayt dedi da. Anın kölökesinden çıkpayt dedi. Kadir keçesinde ibadat kılgan bolsa, al adamdın atından Allah Taala beyişte bir darak eget. Al darakты kölökesinden bir unağa minip alıp 100 yıl жүрse dağı anın kölökesinden çıkpayt dedi. Uşunçalık çoğ dedi. Bu Kadir keçesindeki bizdin kılgan ibadatımızdan berekesi. Ve bi kulli takbiratin beyten fil cennetin min durrin ve yakutin ve zaburcanın ve lu'lu'in. Yemi bizdin her bir aytkan takbirlerimiz için cennette Allah Taala bermet taştan, uşunday bağlı taşlardan uy kurup koyat deydi. Bizdin her bir aytkan takbirlerimizge. Ve bi kulli ayetin min qiraatihi fi salati tacan fil cenneti. Yemi her bir okugan ayetlerine namazda her bir okugan ayetlerine Allah Taala beyişte tacik verir deydi. Tacik kiygisidir deydi. Her bir okugan ayetine deydi.